Nous sommes venus premièrement pour les civilités et pour remercier le président burundais de la plaidoirie qu'il continue à faire pour la paix. Twaje mbere na mbere kubasuhuza no gushimira perezida w'u Burundi kuvugize akomeje gukora ubushyigikira amahoro mu karere. Twaje kandi kumushimira ku ruhare Burundi bukomeje kugira mu gukemura amakimbirane yo mu karere cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twaje kumushimira ku mbaraga zose za diplomasi ziri gushyirwa mu bikorwa mu karere zatangijwe na perezida w'u Burundi ku bufatanye na guverinoma yacu hagamijwe kurengera abaturage batishoboye bamaze igihe kinini bakoreshwa n'inyungu z'amahanga. Kandi kuba twaje hano ni no gusenya imvugo y'u Rwanda ishinja guverinoma y'u Burundi ko hari jenoside iri gutegurwa mu misozi miremire. Abanyamurenge n'abaturage ba Kongo babana mu mahoro n'andi moko. Uyu munsi turi guhura n'ingaruka zo gukoreshwa n'u Rwanda kandi barimo kugerageza kuvuga nk'uko mwabyumvise ko hari jenoside iri gutegurwa mu Minembwe. Ndagerageza kubisobanura. Uretse mu Minembwe hari n'indi midugudu igenzurwa n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za Kongo. Abanyamurenge babahe ikibazo nakwibaza niki, kuki hategurwa jenoside mu Minembwe kandi hari indi midugudu igenzurwa n'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC? Ikindi kandi hano mu Burundi hari abanyamurenge bangahe? Hari benshi bari mu nkambi z'impunzi ndetse n'abari mu mujyi wa Bujumbura. Kuki bajya kwica abanyamurenge bo mu Minembwe nkaho batandukanye nabo muri Bujumbura, nkaho batandukanye nabo mu misozi miremire Irurambo, Cakira no muri utwo turere twose aho abanyamurenge batuye? Guverinoma zacu zombi y'u Burundi binyuze ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na perezida wa Repubulika yacu zamaze kumenya uwo mugambi. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kubashimira. Uyu munsi abantu bari mu Minembwe barasaba ko ingabo z'u Burundi zagaruka kubera ko amahoro twayagize igihe Minembwe hari ingabo z'u Burundi, ariko ubwo Minembwe yafatwaga na M23 nibwo hatangiye kwiyongera ubwicanyi, gufata ku ngufu abagore no gusenya imiryango. Bamwe bakaba baratandukanyijwe, bakaba babayeho mu buzima bubi cyane bwo mu muhanda. Umuryango wacu urashimira imbaraga zose u Burundi buri gushyiramo, nubwo kugeza ubu hari bamwe muri twe tugikomeje gukoreshwa n'u Rwanda. Came to see His Excellency the President of Burundi to first of all to thank him, to express our thanks for his involvement in the Congolese issues. We are aggressed by our neighbor country, Rwanda. So we are here to thank him for his role, his big heart, to play his role to help bring peace in DRC. Naje gusura nyakubahwa perezida w'u Burundi. Mbere na mbere ndashaka kumushimira no kugaragaza ishimwe ryacu kubw'imbaraga n'ubwitange agaragaza ku bibazo bya Kongo turimo guterwa n'igihugu gituranyi cyitwa u Rwanda. Turi hano kugira ngo tumushimire ku ruhare rwe, ku mutima mugari we no ku ruhare arimo kugira mu gufasha kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twaje kandi kumushimira ku mwanya mushya yahawe wo kuba perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kuko izo nshingano nshya zizafasha kurushaho guteza imbere amahoro mu karere. Icya kabiri, twaje kuganira na nyakubahwa ku bibazo by'amahano abanyekongo bo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Kongo barimo guhura nabyo, no kugaragaza uburyo ubufatanye bw'ibihugu byombi hagati ya Kongo n'u Burundi bwafashije cyane mu gukemura ibyo bibazo n'ingorane umuryango wacu w'abanyamurenge urimo guhura nazo. Kubera imitwe yitwaje intwaro itandukanye yahawe intwaro, igahabwa ibikoresho ndetse igashyirwa mu karere kacu na guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma y'u Burundi yafashe cyane gukemura ikibazo no gusenya ibirindiro by'abarwanyi. Dufashijwe n'u Burundi, twaje gushimira nyakubahwa ndetse no kumusaba gukomeza gukora uwo murongo kugira ngo akomeze gufasha guteza imbere amahoro mu karere kose. Kuvuga ko ingabo z'u Burundi zishe abanyamurenge sibyo.
ibyo twabibonye nk'ibirego gusa byahimbwe kandi bishyirwa mu bikorwa n'abantu bamwe, harimo n'abari mu ishyirahamwe Mahoro bakora nk'intumwa z'inyungu z'u Rwanda. Tubita abakozi cyangwa abahagarariye inyungu za leta y'u Rwanda kuko bagerageza guhindura ukuri cyangwa guhimba inkuru zigamije gufasha u Rwanda kwinjira cyangwa gufata igice cy'ubutaka bwa Kongo. Bityo rero ibyo ni ibintu, inkuru z'ibinyoma n'ibirego bidafite ishingiro, kuko niba abanyamurenge bakiriho muri Kongo ni ukubera ubufatanye bwiza hagati ya guverinoma y'u Burundi na guverinoma ya Kongo. Nta na rimwe twigeze twumva umunyamurenge wishwe n'ingabo z'u Burundi. Bityo turi hano kugira ngo tuvuge ko ibyo ari ibirego gusa bidafite ishingiro. These are just allegations, because if the Banyamulenge in Congo are still alive, it's because of this bilateral cooperation between the government of Burundi and the government of Congo. We have never heard any Banyamulenge who was killed by the Burundian forces. So we are here to say that these are lies, these are false allegations. Kile kimetuleta ni kusema asante kwa yale nchi ya Burundi imefanyia watu wetu Wanyamulenge kwa miaka, wale wanaishi hapa Burundi, na pia yale jeshi la Burundi linafanya Kongo kwa kulinda Wanyamulenge na Wakongomani wote kwa ujumla. Icyo twaje gutanga ni ugushimira ku by'igihugu cy'u Burundi cyakoze ku Banyamulenge bacu mu myaka myinshi, abantu bacu ba mu Burundi, kandi ingabo z'u Burundi zifasha Kongo mu kurengera Abanyamulenge n'Abanyekongo muri rusange. Turashimira cyane nyakubahwa kuko kuva ingabo z'u Burundi zagera aho abantu bacu bamaze kugira ituze, bararyama neza kandi bafite ubuzima bwiza kubera Burundi. Twishimiye kandi kubyo twagezeho uyu munsi, kurinda abana, abagore n'ababyeyi bose mu mahoro. Aba bagerageza gukoresha ibibazo byacu nabo tudashaka kuvuga, kuko ni guverinoma y'u Rwanda ariyo ikora ibyo bikorwa kandi ariyo itegura ibyo byago byose. Ayo magambo ni ibinyoma kandi turayirengagiza cyane kuko tuzi ibyo Burundi bwakoze. Ibyo guverinoma y'u Burundi ikora hano birashimwa cyane. Turashimira cyane guverinoma y'u Burundi, turashimira ingabo z'u Burundi, kandi turashimira abarundi bose muri rusange kuko bafashije cyane umuryango wacu w'Abanyamulenge n'icyo twakwita societe ya Kongo. Bityo rero abo mwumva bavuga n'abakoreshwa n'umwanzi ari we guverinoma y'u Rwanda. Wakisema hivyo ni wale ambao wanatumiwa na adui ambayo ni serikali ya Rwanda. Twari tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine, tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko igikorwa cyiza cyabashe gukora mu gihugu cyacu, ariko cyane cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babashe gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamwo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda, kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'Abanyamulenge ndetse rimwe n'izina ry'Abatutsi mu karere. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi mu by'ukuri ko turekonesa, tuzi neza y'igihugu cy'u Burundi babashe gukora kandi bakibandanije no gukora. Tukaba twari tuzanwe no gutanga iryo shimwe riri ku mitima ya benshi ariko batabasha kugaragaza. Tukaba twishimiye kubonana nawe, umubonano wacu nawe mu by'ukuri wari w'ingirakamaro, kwari gushitsa iryo shimwe. Ikindi no gusaba ko n'ubundi babasha kumuza gutwerera amahoro mu karere tuvukamo. Tukaba twishimiye kubonana nawe. Icyo nicyo cyari kituzanye kugira ngo tubashe kumugaragariza ibiri ku mitima yacu, ibiri ku mitima cyane cyane y'Abanyamulenge, baba bari hano mu gihugu cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cya Kongo, naho duherereye natwe mu gihugu cya Amerika n'ahandi hose hatandukanye. Turarekonesa byimazeyo iyo nkunga, ubwo bufasha, iyo neza y'u Burundi babashe gukora ku bwoko bwacu,
nicyo twari tuje kumugaragariza. Kuri ibyo bihuha bimaze bikwirakwizwa bivuga yuko leta y'u Burundi iri ikora ishaka gukora jenoside, ishaka gukora ubwicanyi, ahubwo ababivuga nibo babiteguye kandi bagiye babishira mu ngiro. Ni kenshi leta y'u Rwanda yashoye ubwicanyi mu gihugu cyacu, ariko yitegura ubwicanyi, itegura nabo izabushiraho, izabutwerera. Rero kuba bavuga leta y'u Burundi no kubera ko yababuje kugera ku cyo bifuzaga kugeraho. Ntaco na kimwe dushinja leta y'u Burundi. Turekonesi neza yabo amahoro uno munsi igihugu kiriko gihumeka, cyangwa aho bayoboye ubwoko bwacu buriko buhumeka, tuyakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu. Rero ubwo bwicanyi ntabwo tuzi, buvugwa yuko niho tuvuka, kandi nte twuvugirwa n'u Rwanda yuko u Rwanda sibo ruzi ibiberi wacu kurutaho tuvuka twebwe. Kandi sibo bo tugirira imbabazi zo gutabaza ngo baradutabarize. Twe twenyine dufite akantu dushobora gutabaza. Twafite ababyeyi, nta munyarwanda uri hari, hari abanyamurenge. Twishoboreye kuba twavuga. Rero nta bwicanyi bukorwa na leta y'u Burundi, ahubwo ni neza. Bakaba barakomye mu nkokora ibikorwa bibi n'ubwicanyi u Rwanda rwashoye hariya, kubasha kutagera mu byo kuko babiteganyaga. Yego barishe, ariko none ntibaturangije. Rero leta y'u Burundi yabashije kuturengera, n'uyu munsi amahoro turiko duhumeka, turayakesha leta y'u Burundi hamwe na leta yacu ya Kongo. Twabatwaye niki tubatwaye n'uyu munsi, bahagarikira aho ngaho bacire birarura. Ikindi bambajije impamvu hari bene wacu abanyamurenge bakorana na leta kandi bavuga ko bavuguriza ibyo tuvuga. Nababwiye ndi mu magambo magufi, abo ngabo barwaye indwara bita ngo ni syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm ni indwara ifata ubwonko igatuma umuntu uri mu kaga yishimira ibyo umwicanyi ari kumukorera. Iyo ndwara niyo barwaye. Ariko hakaba indi syndrome, n'indwara bita ngo syndrome Lima, niyo y'umwicanyi yo kugira ibitekerezo byiza n'imbabazi kuwo ari kugirira nabi. Nababwiye ko iyo Tshisekedi batayirwaye, iyo abona birenga bavuga ngo nta kibazo dufite, abanyamurenge ntibari kwicwa, nimba banafite n'ikibazo n'u Rwanda, buriya Tshisekedi we syndrome ya Lima, iyo ndwara ya Lima ntayafite. Warabareba akabaseka, akabahema, akavuga ati abangaba nabasaza ariko ko barankorera reka nkomeze mbakoresha. Abo icyo nicyo cyambere. Cya kabiri navuze ngo muri abanyamakuru muzobashake, muzobabaze nimba imihana yabo igituwe. Bose babandi bose mubona bavuga, muzahamagara umwe mu mubaze muti umuhana wanyu uri hehe, utuye monde.